Фаховці прогнозують у звітодавній службі за защиту рослинок ще присутні на терену з цілем запирання розвивання хоротох і шкодлівців у овocnikoch i na šacoch. Na cukrovej cvikli obačené prisustvo sovici gama i u rižnih stadijumoch, potom cviklova mucha i minerilivca. Posle nedávnych dýžďoch so zmenšaním temperatúry zbačené zjavovanie choroty pH-vosti livca ramularii, ktorá še zjavuje pri nižších temperatúrach i vysokej vlahi. S obzirom da u sljedećem periodu očekujemo više temperature, proizvođačima nismo preporučili da rade tretman, ali što se tiče ovih štetočina, znači kakva je sovica gama koja za kratko vreme može da izvrši golobrst, proizvođačima smo preporučili znači, da u sljedećem periodu obiđu svoje parcele, pogledaju, ove sovice se nalaze na naličju listova, tu i polažu jaja i tu se i pile larve, tako da ukoliko imaju izgrižene listove ne bi trebalo da puno kalkulišu, nego da obave tretman. Toti sovici, keď še nie primerkuje, pojedza väčšinu lisca, ta še spomalši dozrivanje i zmenša urožaj na koncu vegetaciji.